Malaki limpak. Chicken pak. Malaki limpak. Oh, my favorite. Local rice. Ay naman para local rice. Lali में वरवरती कॉफी फिल्म ना खा Para waliman watom na. Ah. Kau nak nu? Gabi. Problem. Ini ranu. Kunci apa problem ini?
software. Siya mag-impura ito na. Yes, sir. Gusto ko yan din. Ilan. Kalau pelawat dalawa, ngapain ko lang ito yung kailangan. Simple na. Kawan ito yung mental. Kapan na lang ito ulit. Kita na aircon ito yung kayo po. Ang sirat yung liya, kapan na ito yung po. Alam, bakit lang may alam. Full speed nila, daan namin na 10 kilometers. Very na, 10 kilometers lang. Hindi po na mamatapan si sir. Siap baca Quran. Napunta sa outsource sila sa plantation. Outsource sila sa parang. Alas 2 para lumineral. Dalam rice matanggal. Mineral siya, takalaran. Yung paras kolonya, mineral. Yung paras man, mineral. Yakan ko ha.
kamu. Ah. Orang ikan kayu, sama wiskan. Mungkin tu, oh, kata. Kita, berbagai kapal
Malaki po, paano ka magpapagdala? Kaya pa ako. Kasi mga kila, wala ice cream. Siyempre, pagkakakanan mo, basta mo mga pera po.